ye bamasaba muhebulilanga khuraka program yefe yino ni YouTube channel yino khwetsa ni Richard Bwayo wakhubolelakho bindu bikali busa wakhusubiza bikali busa nenga ingane hasi khwachimalayo ta aringana shalelo khwilosele khumanye isi khwakamawo sine sheloselakho elo kharota ebintu byene bino byesakani akhona kholono nenga nakhale busa nakhala khekhalemo ikho mukimindu kibiri shesi balanga part 1 ni part 2 alishalo no khurekerese part 2 manya akani hasine sindi shesu khafuna mu program yefe yaso hata era nambasa ulondelele ninga rekeresa bulayi tarakamaru uneika bikali nabi ali khwisangasa lero ngalomera khwisangasa abantu bati mahangu bakhubolera bali kadodi siri ye bamasaba ta nenga yabo mumasaba abwenawo mumulembe kwa Amina yabo bali heartbeat of Africa ali abe babusanisa babembi babakhali batwerawo ta manambo akakhali matwera ta khutya baba cancer ekhebulya iliyo bali watamuna umufu abandi batsya bambolera khwabwenawo nabanikha binakanikhana nabo babaire Malawi babaire Ghana babaire mubisinza bindi bikhali bitwera ta alinga abe ngano manye nga mutsya mumbakha oba sindu syosi tsino babolera bali uli ni khutya khukhola sindu nabulebenga luno mumyenya kyekamalekero bali mulimo composition bali mulimo silo ali kadodi yaba composition nenge efwe khwamanyikhana khwamakhali luwengere nilo si luwengere nilitungu ebyo nibyo bimanyikhane ne kadodi ngana ba composition era bandu bamukana nabi niyesi shalero umundu khangu khakhubolera ali niko kamakhino ke bamasaba isho nacho khasikanihekho erendi ni kamakono ke babarakikisao musakhulu warakikisao warangirira troop iyatsya khurera kumwenyanga uko aliyo erendi naye khulutambi khukhabarere khubarekeresa ali lulomo lwefe lwatsile nga luonekha nga babandu abandi ni khufurisa bekhasi kasitole eno ubonewe kimono unyala wambolera khwakanikha ne babandi khwabatsakakho mukhana kundi etsano ndi khutsila khulisina namanyendi wewefe khakakho mukanikhayo anzila mulundi busa kale sibakana bekanikha ate nga mu identity sinomire sinyoerekho language yira khu linambo lyo kasa webali nano bali nandutu byakhire khuba umugiso khubona ali mulembe sinano simanyisi lulomo lwatsira khu linambo lyo nga nilili ali lulomo lwefe baliyo ni khufurisa lero khuli ni radio tsayandakalana ali intira khuba khufuna khabi narekeresa alubona batya khureramo bifurisa bukali bye tsino mwaitsinde ni khufurisa bengisa mu Luganda luno bengisa mu nitsindi isi umuzungu oba babandi balanga bali downtown lulomo lukhalikho umwene isi barera busa khumanya khulomoli ngano lomoli liliene liumule ali ibyo byose khaso liumule bayibirya selero siriramba ta syakamanika mapesa kabaho kimyanya kumwanya oko kwabaho khu pounda khuli ngoti niye kakaba kama umule lwe khuba bawulira omuganda alomali amaumule adapo mugisu watsali kama umule nenga kama umule syamasisiri kumwanya lipesa lilikho kumwanya ate shelero sikho sini naleta ninasiri worambisoli liumule oba kama umule oba wakorana nyoa wikhenge mukongo manye sietsaho siriena kali bino byositsana bikana khwabimanya ali abwenawo umusakhulu Wilson Bweyasa wa Mimbi ngali chairman LC5 mumiko cheka makhumi syenda eyo nga chirakikheyo
ndiho naye khulutambi sinahambisakho mwiko kwesikano sitwela bitondo sienda kaba musienda na kibiri nga esamo kamana ali khwakhile khubona khuli khupani bitabu mulumasaba era waramo kamani babumbawo isi balanga bali Lumasaba Language Academy. Lumasaba Language Academy yatsirya khukana khusimamisa Lumasaba lurone bandu basomatsake nabo isibenga reference umusungu aloma reference sisi babonerakho nga mwakhabisane nomutsie musitabu ngesyo simanyisiri ne ali umukosi wa mimbinga narurawo bamwira khubwa high commissioner wa Uganda mu Canada ali nambasa bibyerakho sibesamo kamani mu language academy era isi arurirawo ngabe khatabu khachibole Lumasaba orthography aho abe kharura isambo iyenomamo iyenganikhamo iye Lumasaba isyo siriyo nesi khulundi baba bandi babenyokhiramo khubona bali batsya khulutswatswanisa manya weyasa wamimbi abo uwabakho kimikalikho khalisi khukanikhira ano khwatsyale nabi kale ebyo bisimbo nendi bitwera bisikane khukanikhe khukhwikhe busana sira inabo bona wandikhe bikali bisebese ukana khukhwa obese ukana khugabana ninafe kumanye obakhwikhe buseluli mbefe Lumasaba neyabengana khumanya na iya nga khobakhorakekha unatambula khaba lukano lutwela namwe kumuna imutwela na ulekoko kasi banalanga bali tiza munamanyale bonali wayo watabula bali nakhakambira akwa khumwanda kwenzofu syo sitwera khubindi sunyala khureba babana befwera shelero babandi abasiwasi manyata abesindumu kani huwetsingano sindumu kani huwetsingano umulaisi nyana kani halukano aline halukani heso khetsire kale kwanyana nawe yeah namba kumona yekole ndimutwela khongene kuliko bali namonai pakwiti bali kuka munzu nebunwanwa ebulafu kale ibyo ni kikindi ikhabenga nengona ngone bulayi nokhukikanikha khubulayi wakanihe khubindu wakhubole khutsinyenzi finga kamaleya ihebula babatsakawo kibindu nga kimitolotolo manya kisiliyo khusila kimitolotolo finga Bamasaba kimitolotolo bafiti abasikirya kimitolotolo indelema bandu khumanya baba babiryo nga nikhwabiryaza kakhalekho kila abo ubona bandu bakhaba ni tsifu tsikalikanya tsino ta isaka nesaka yino khebulira iliyo kimiko esiyolera bachimisa besi balima ta isaka eyo balifananakho ni kamalisi kakandi kasi balokera bandu bali kameteso balisi balanga bali wachita ne kimisi ebebe iyo abe bandu nga aambire ni busima bimutsira bulayi nabi wache walola nga kamalayi nabi ali karere muhakali ngani bakala kamalere kamalayi nabi ali wache bubwoba mulimo bukhali butwera ta bumekere bumanyikhane mwaba mona mulunyi ne yabawo ni bubwoba bubundi ate bubwoba obwo nga siwetsiririsire Uganda tiyakumwenya kwaimbibo bali bubwoba busisali bubi baliyo balya bubwoba esalibo nga bambasa bali bubwoba bwandalo khana buno bubwoba bundi bwabakhonya makira isu utse khulunga nga shelero wamala haba kumwesi ngasone khata nerero ni makiro mutsungaka ali baliyo bakhali khupa bana besha lero baliya ba nenga bino byose siranga babitu basina twerabe bisi baliya biyeta bandu khubakhinga tsifu tsindala kilo bona habasha lero sino haba kamalisi kesi zungu
bakhubolera balya lyakho tsinyenyi tsimali lyakho bina kale bino byosi tsana bisi bandu bebili khutsa khusisingana khukambila abandu ucha khuti watsile khutekhana mutoto tsinyenyi tsikhakhile khutsa mubuto warere mubuto atekhe bulilo oli buto umubi khutsilia khuba na science buto sali umulayi ta alutsa khutuya abe akhabanga siwakhalangile musambo ye khukhalanga onoli atutubisa warumana omwana wati mahangu wacha warera watsukhamo musifo che khututubisa busa kale ibyo nibyo byonakisa bilisa bibili mu bindu ngebyo wanyana abakubelula yo mwawulira khusubiza tsa khubola bikali ibyamba khubyesi khulya lulomo lwefe ahatsa khubusa bikali ati wakhubola nibindari bibyerera kadodi isabe numbers ni kadodi abatse ko wefe nebona namanya shalon ni kadodi sabo wefe tena mwe sara kana feta ba yaba composition apire kumunai nasinamana kumanya kukamunzo ulananze ibana simya feso kwasimanya ngaba saba from kali ne buko arere mutula kongene kunikimina yimikali nabi era khulombo kharawota ramahu chano yefe yino khubone khuri khukendera atwera khuyikira atwera khuhebusanira atwera mube balayi kamasina naramedo kaskimono